nera malakan yam ka nas diale kontin barwani lingwasame biya kamal ka Nuer Online TV channel and walle George and shanka wero ka paidh ronkin dangro widi jandangro ide bakel bana leren konti lorodian ko de ling bana kaling ko gor kono bana tidiali bi kon kaling me jiram jidit gwasame gor jenojin dere subscribe ka Nuer Online TV channel me gweja ka YouTube kami gujija ka Facebook page deri Nuer Online TV page deri je follow kami donken kwijen ote Nuer Online TV channel te ka channel ka YouTube gore jan deri wa YouTube deri subscribe ku deri channel deri je support and winami bana we kala kon telekon ka gorno de kon keling and me bala very important update gorno biya link biya nyu abogani ko ken ko dene di alde ka liang bokomandan le roda bante ti bana kaling ka dobo dan en chingwan chi en lat keja ka report ne am banyu ka yekel neden content ka kel ka self ke ma yadit take announcement mechalat why US unknown visa restriction for individual undermining South Sudan peace wacha visa malakot kana chaja kapchong ka kwartin kon tintere wiki juba tin loka jen ode mal derbere wich ka South Sudan ko tege nei to loka jen ode South Sudan der te kamal kene de to wacha visa ne ken cha ka restrict ke cha ka kapchong ko chicken be jaltel gwab ka wete ba report me bana jelinkel ko very important a very special report ko bere wiki United States ano ka jodana chalat ke be ka Washington DC alo be ka kwer ala kwer America ke kwer United States ani Donald Trump ala President Donald Trump ano jodan tikalat gwas me jana banyo ka yekel exactly men chikalat elengu ka kwi nenden kon ten charge goro de malere bere wika South Sudan ban shoot ken ba bana keling bogwas me ko te kene te kwa mal kwa je yare wika South Sudan chere ngai konen go te kan Nuer te shoot re gwada moti logo de malere bere wika South Sudan ban je linkel United States Department ka shangara ka jok wa chicken announcement medit killer chicken lat kaken announcement yana mo killer chicken lat ku kan target ne visa antin kon kot kana enono kanedi ti awaki individuals the chi involved kilo go jeno de maldere ben re South Sudan kajomo chalat gwasme wanene US Department announced targeted visa restriction for individuals involved in undermining peace in South Sudan. Neru kana target tema kaje report me wakane tin kon tin logo no de South Sudan de tagamal kana to ko ngani take a press statement michalat di media kan ki warga micha gor ra michal ke Tommy Pigot around department ka key spokesperson no en michalat gwasme awa kana kon ngate gwanu kangani tin kwa target tin tere wiki juba dunone de kon chala do kwa target wakane tin kontin the transitional government tape Indian ka South Sudan ko wane ti kerip tla peace agreement edan e chata chikene yarki gor kana de kana watch loche de telat chara ka gwasan pai we kurun wanganin chikora jelong e kwiko kuma US chikala do nene chikan kir mayadi jogo no kent ladati ano take mot te garka kerip tla peace agreement edan e chata nke 2018 ano shika de ger ko kada to kan te kon te ku South Sudan ku jele nong machal ke transitional government karame dane tanya nga Dr. Riek Machar ko da ga Machar jen tanya reply peace agreement abira rate jen kiri na Riek Machar kana ne ko kentila political leader ka other opposition group bi arwaj gwakel
ko biya mal biya jinno chawar gam chine me tajela deken ka shana delegate ni shaga nangre wi ka juba ci kum US sikaro jelong ke embezzlement ta dana yarka kwaka je ke yowe keja eno tanat la moy kana watken kangwani ke query kem lero mo la moy kana watken michi jin waram mo pelem bijek wa kan yutun kontila yuso sudan wari den dial chakiyar ta wa chane tin kon yer ka panken chaka ngajinu kangane ne ti wa kan tin wan wa kan ti kwa respect ke lotke na ci US department ci kala da wonene yene step di me ci ne kan ko bane di ala konti logo jen wo de mal da bre wi ka Sudan kay yar ke Sudan sham ke fanden kon de Sudanist ka kule jek ne goro ba visa ne ken ba ga restrict ke ba ga caption kene da to ka ngan di jela kon kanen ke social media galat kon ne sha wa ken corrupt official ti wa te rambe jere wi ka Sudan kawa corrupt official titini watan di entiken rewika Sudan ke juba ke tiken ko organization mutual ke Crawford Capital Ltd Crawford Capital mo jan gwada dan en cham ka yo kreda yudin kon cham kana kantena wa ka yudin kon tin shima je cika yo liet ka cika yo tin kon tin je ka gol wa yudin continue kan ka kolakana wa kan non oil revenue yalla no en company me jen company men da an kwa yu le cham krede kwa yu le la nang krede ba ga nang widodien la ken ala ro ken ku kan support ne South Sudanese and organization chal ka me Crawford Capital Ltd ya jigno ne me ekach cham kan South Sudanese yer kan South Sudan kaga yutin konde na kulo logre wi ka South Sudan yo mu chaga ti la lingno lenne ni South Sudan ka wal ka yut kwal la chura e kenetin konti la officially ja kulo jogo no yen ine ngaje no le yen South Sudanese jek so chaga jogo no ne yut ti la yen ka ti ka jen mutual ke Crawford Capital ka yu shwara ka yu South Sudanese ka jo mu charat gwasme charat wonene awa fonde en kirma yadit muba kwen kaya the South Sudan People Defense Force SSPDF controlled by President Salva Kiir Mayardit has conducted a military offensive in northern Jonglei state that has displaced 300,000 people and created the condition for a potential famine in large part of South Sudan. NATT wachi kan de ni chicken ka fantin wana displace ka wana naka Jonglei state kaya ngalela ma wa President Salva Kiir Mayardit a US department be raro ko bikani di aldi bikani bala rar ko ba ngaje no ngam tekerek right now so ram tekerek cha ngaje nga e kuma Kiir Mayardit gwan mi cha 300,000 people cha displaced yudi ndi alkanware so ko kuje mo chi state department ka US wuri shala tomi pigot Gorka Twitter. And we are taking a step to impose visa restriction on members of South Sudan transitional government for their involvement in undermining peace in South Sudan. Chajo me chajo gore kenenu nene. Lene chine benyal ko bane diale kon tin. Tin lat ke tichudian lot. Tilo go jono deso dande tegamal ko bika ngot shwera ke lat ke nyin shwera kane chine goro ba visa ne ken yal ba ke dil kapchong te rambe jal dele ka markane to no anyo gwase me chete ke report me cha anyo go tubo ken ji US ke ne chi report ji ken je report do human right violation ke human right abuse no mi wa kwanan members of the Nuer community right with South Sudan. Chechuba no already in that report.
The statement added that there have also been credible reports of human rights violations and abuses and ethnically motivated killing of the Nuer people. Amicha nanga can kwana ne report micha alada can US. And when they target a weakest Sudan can they call Nuer can this 300,000 people in the country displaced ka jongli. Kana ka dinya SPDF ka youth in content be ka michal ka crop for den organization nana lat ka youth je karede. Wa youth di alto we ka dinya ko bana ba kana la ko kana. Shala the unity T a Canadian con tinaka Nuer community. Canadian T kangane tin con tin to contribute ko chimal to beben kanaka Nuer ki kwa Nuer kwa target. Ngai ka rodin ka ngayen ka. Ano she Canadian T ala Immigration and National Act Secretary Rubio waji kan step jikana kan no ban lat Canadian content changa jeno Canadian take a position ka South Sudan kan let kan international community lo ngat ke wa ba visa ni kan dial ba ka wuch ne ti waji ka mal jikana pen no be very weak South Sudan so Canada to ram kere dien de larye lol kat ko lol ram ken Canadian Kokian, several official it within. Te wal aro ni chiang chet ke la gor ni chiang abado na na ken wer naka. Right now mishala de me mishal kamrare GUS wacha lawo bana nyod mandana lero ne ko no loko bi malbe na ngane de je korach kun pojaram kel. Ko charach pairach pan. Lar jeno ne yang machar cha de buluny. These are the people in contin while you go be malben rewika South Sudan. And we never Michael McCoy these people who actually contribute ko chimatia ben kumu ka South Sudan but man ka kan chut ken kan ka kambar gwata me kum US. But chala ne cha visa ni ken cha ka rebuken dia. Ke cha restrict. Shikuma US chala ro ne bne we ne am ko bne ka expose Canadianity. Go ba mishal ke accountability ba ji promote Canadian con lat ke tijak awena Canadian con tinte kel ke SSPD ba to ka transitional government official SSPD official kana other individual who steal from South Sudanese ne ko ne ayo ya kwal ganel wa ba shirin ba kambar kan dial amisha ala da mene so ala sanction be mene sabe ba be ga kor ka me ran ci konanen Canadian con tin la kwar ki delegation de cha ka South Sudan la African Bureau senior official Nick Shaker would USA dana shiben wa luden jogo jen we report me we ben kaja wa kana bikan step kana kan ko bikan peace bikan restore rewika South Sudan cha gore kana no te ka kor mu nyoto nyok mu we je ga lomba wona ko ba point self kim yadid ba de je kef kana ne ka kel so chala do South Sudan ni tika chuch reng machar jati jareti dio kono reng machara bera malat kel bumbu dien wa what step man be wen nawon nyam je man dien den je kum United States gu jenode ba kir mi yadid ba je del force ko ba mal be no we look ja to bu kum United States be kan mado dien gu kana mo bu kana shula ti shayi lenga tama ti sankin je to ta right now sankin mu to and you be ba je long tele mi mu to tele you bu wetin mamala kana ala na de ne survive ne survive gwato but after that biyoge jeno ngutu kono mi gano de survive ke kum Uganda but kum South Sudan we jak right now jen chalinga ne kum US tikel lara Georgian wodi ja visa ne konen ten wena motil latil ko bi malben rewika South Sudan ja ka goro ba ka restricted ya so very soon some of your uncle tin konti ko juba biya madan to ka bialing so ne me heripon mi chalat e kum US ke bene ka Donald Trump no by step deal nang ke ba dobrin by deal kwan ko ba ne ti ba ka dil lat min jega dan let kene report me emi chora lat ke de yendi ala ngach emi shikene mene again dan endong de yeneling kamandan en chora lat gwaseme bugon de ala ngaje no de kum South Sudan kikana go te man de to ko ken le rishe ti dial be ka te tande no waje no mulugene ma bane we ka mal ba kula le de kene de kon la South Sudanese captain kan this politician kana guje no kene de content on South Sudan kiyana South Sudan dum ne dia agana la kan ya tek ta ka ji shi jiran South Sudanese gaya how come de na de ka tek kene dia ka na South Sudanese te ni ran South Sudan
biya tik biya jela da mera mi char mi chit kiye so na mo mi le rode she jojo gwan wone ne kume kirmi yadit chaje mo ke woni ngatama wa ba ke expose mu ke ne shika na kono lun kan dakro mi char ajen tuk de na mi right now right konen so report me dere we ke yako de yen linka banda han le rode en ban more information ban ka link ka gwaten be biya te gamal